Ladies and gentlemen, put your hands together for Rumi. Amashimwe cyane twakire Rumi. Urwenya nta kintu utazadukorera. Yego wongwanye aka briefcase mwigira ku matara urebe neza utagwa. Kumbi nta nubwo mureshya. Mwegerane girane nagabwirane. Abaunsa banje nawo. Muze turebe. Ashobora ko harimo akabazo rwose. Awe shobora uramusumba cyane. Abona ndagushakira udufaranga tw'imbuto byanze bikunze uraza gukura. Yaje guhindura umuvuno. Ejo bundi hari umuntu nabwiraga turi muri riaso. Naye ndimo ndishongora cyane ndamubwira ngewe am the president of jokes. Banje avuga ati yenda president agira aba bodyguard abaho. Ndangije rero abahungu sinzi imitwe nabatetse. Ndabwira ndaza kubashakira udufaranga muze mumfashe. Ntago biba byoroshye. Umuryango wa buryohe. Zirahigisho ziramfasha nubwo nyiri umwana. Zinkora. Abahungu rero. Abahungu banje ariko uyu nguyu ni umusore. Aba bounce rero banyibukije story. Hari umushiti wanje witwa Remi. Remi ni umutipe. Ni muremure cyane ni umusore. Urabona abantu basinda mu buryo butandukanye. Urabona hari umuntu usinda akajya muri douche akajya vango. Ngo ndacyakontorora. Ngo urabona abakobwa baswe baranyemeza. None miwe yasinze ashaka kurwana. Hari abantu basinda bagashaka kurwana. Remi yashizemo agacupa abira tatanje aravuga ati ngiye ndica umuntu. Ndakubita umuntu. Abona umugabo nkuko areba nkuko akavuga turi mugabo ndamukubita. Tuvuga ati Remi umugabo yakugize ati. Ngo ngende mukubita muri mutamukura mu nzira ndamukubita. Remi ashaka kwataka umugabo. Remi turamufata aratwishikuza. Kumbi cya Remi cyatatse umugabo tuvuga ati kigiye kwica umugabo. Kumbi ntago cyakizi kurwana. Cyaraje kiravuga ngo nukanyinishe. Ngo ngiye ntanagikubita. Ngo nuzongere. Byahise binyibutsa story y'Umusanze. Kenny Sole yagomba kuza muri club imwe y'Umusanze. Nari mfite ticket. Hari ikibonzo kirekire kinini. Noneho cyakusanya ngo abantu kibigizayo. Noneho mfite ticket ndavuga iyi bouncer. Ndabona ifite amane. Reka ncishe bugufi. Nyisaye imbabazi nagiye navuga ati wambabariye ngiye mfite na ticket nkinjira. Ko nishyuye. Cyanje kirambwiye ikintu cyanangaje n'ukuntu cyavugaga. Kirambwira ngo tucyahuri. Navuga uruntu rureshya gutya no kuruvuga. Ndangije navuga ninyisubiza mu ijwi ry'abagabo kiravuga ko nyisuzwe. Ndangije ndikigwa ticyanye ngide ifite reka niki. Bonsa imeze bite wazanye kantu ko kunywa. Bonsa turi mu kazi. Uraza ukanywa nduta usubiye hariya mana yanjye aba bonsa mfite. Bwagazaho ugasizemo ngo nta kibazo. Ruti Joel ndakwemera cyane. Reka ngutere story rero. Kukwemera ejo bundi byankozeho. Urumva ndagukunda ngo nari indirimbo zawe ariko ejo bundi ntago navuga ngo wankoreye amafuta ariko nahennye mu bakwe. Harantu tujye tunywera kabyeri hanze. Nahenesheje iki? Urashaka kurata ariko Merisa urashaka kurata inuza. Harantu tujye tunywera kabyeri hanze hari akabari hanze. Nagiye kunywa yakabyeri turizirwa bashyiramo indirimbo yawe. Habakikijwe n'ibyokezo. Ndavuga ni mwigireyo manze Cumugara nka gatanu ndangije mbura control ndadandabirana no hejuru y'icyokezo ngo ba hamwe abari amakara neza. Bankuyeho nabaye umwana uhiye. No mucobo muri iki gihe baba bananyweye. Bankuyeyo yamaze kunsika ikirungo n'urusenda n'agasenda gake. Sinyankunda gutera kuri story z'inzoga. Ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Mu Busanze ejo bundi kwirimbi nabonye niba ari umudayimoni niba ari umuzimu naramubonye n'amaso yanjye. Abiri. Mu masaha 9 natashye nanyweye agacupa. Ndimo ndigendera
ngiye kubona mbona ikintu kiraje kimagarira imbere n'ibintu by'umukara n'imiriro mu ntoki, ndavuga n'uyu n'umuzimu tu. Fata ibuye, iyo umuntu yanyweye agacupa afite confidence, fata ibuye ndavuga ati urigirayo cyangwa utera ibuye cyangwa kwigirayo, ariko nabonaga ari umuzimu. Noneho nyitera ibuye kitakivuga ngo Yesu we, ndavuga se uyu n'umuzimu w'umurokore, ni marayika waruje kuntabara n'ibiki. Yego sha rutyo no ukanguriye tekereza neza, nawe ukoresha umutwe yogoshesha gusa. Oya wisagarira umuntu ibi n'ibiki ukabyara, wisagarira ntacyo biba bitwaye we. Banza usoma sha niba ari akantu bashyizeho witaye Imana mbere, ibintu ni byiza bizabimfasha umva uko kameze. Oya bebe agose namwe muba mufite icyaka nese no kugira ngo mve ko hari akantu kari mu bintu birahagije, ibyo ngibyo biraketwa. Bonsa nawe oyafite avanga kore cocktail y'amaji. Bonsa nabo bazansebye, hari ibintu bituma umuntu aseba, ariko njye ntabwo ni complica. Hari story nicyo ngundi y'abakongomani, nababwiye ukuntu abakongomani batikomplika. Abakongomani ntabwo bajya bikomplika. Rutijo we urabona mu Rwanda iyo abasirikare bari ku karasisi, iyo abasirikare bari ku karasisi, umva se bigenze bite, muze mumbwire nta kibazo, muze tuganire mu gake gake. Bigenze bite habaye tugiye kunyara, ese mugiye kunyara muri babiri ariko kandi muzankora wowe buhagaze hari, mugiye kunyara muri babiri kandi wowe uroshanya, wowe ufite ikibazo, wowe ntabwo nzakugora. Aragushika ngo mujye kunyara, sinanangize gukora bibuze bite. Muhagarara noneho winyare ture wave. Mu Rwanda iyo abasirikare bari ku karasisi, Rutijo we, mu Rwanda iyo abasirikare bari ku karasisi baba bari serious, ubona adashobora guhumeka na gatoya. Muri Kongo rero ntabwo ariko bimeze. Iri ku karasisi nkaba mfite inshuti yawe nkawe nikiraho makuramutse, muraho we. None mu Rwanda ubona muraho cyane, urabona mu Rwanda iyo umupolisi aguhagaritse akagushyira ku ruhande aguhishamo nta bintu byo kuvuga ngo muraburana, ahita kwandikira. Muri Kongo rero muraciringa gusa, hari n'igihe usanga arimo kurya utunyobwa akavuga ngo ariko urabona utirukaga koko, ngo umuntu akwandikiye yabaguye mu kintu ngo ngaho mfashe imbunda nkwandikire. Ni kimwe no muri football yaho, urabona arbitre mu Rwanda yagiye kuguha carte rouge uvunnye umuntu arayiguhereza ugasaba n'imbabazi ugasohoka. Muri Kongo gutanga carte rouge kwanza match ba abasirikare bazengurutse ikibuga, gutanga carte rouge arbitre arabanza akajya akegera umusirikare ngo buriya amajyari urabona atavunnye undi muntu, ngo buriya ni muha carte rouge ndabamurenganyije. Yagiye gutanga carte rouge arahamagara ngo majyari ngo ngwino mubwire ngo nkwaye carte rouge, ngo nabara bose babirebaga n'uriya musirikare nabimubwiyeho. Ladies and gentlemen, my name is Lumi. See you on the next stage.